Wazalendo wanaingia sasa. Hapa ni wazalendo. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu washinje imitwe ya Wazalendo guhohotera abatuye mu mujyi wa Uvira nyuma yaho AFCM 23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuyemo abarwanyi bayo. Naho umuhuzabikorwa w'ihuriro AFCM 23 Corneille Nangaa yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu ubuhuriyeho. Imitwe myinshi y'ingabo z'u Burundi nayo yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze ku mupaka wa Kavimvira aho zisanze ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana nyuma y'iminsi AFCM 23 ivuye muri uyu mujyi. Guverinoma y'Uburusiya yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ku mpande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe yaba ibisabwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri aka kanya. Ongeye kubaha ikaze nanone muri aya amakuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Munyemerere aya makuru tuyahereye kuri iyi nkuru yuko umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu washinje imitwe ya Wazalendo guhohotera abatuye mu mujyi wa Uvira nyuma yaho AFCM 23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuyemo abarwanyi. Tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka wa 2026 AFCM 23 yakuye mu mujyi wa Uvira abarwanyi bawusigayemo mu gihe bari bategereje ko woherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zirinde umutekano w'abasivili bawutuyemo. Kuva mu gitondo cya tariki ya 18 Mutarama abarwanyi benshi ba Wazalendo bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye muri uyu mujyi. Ingabo z'iki gihugu nazo ziwinjiramo ku gicamunsi cy'uwo munsi. Umuturage wasigaye muri Uvira yabwiye Human Rights Watch bamwe mu basirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bari kuzenguruka ahantu hose bambura abaturage ibyo bafite birimo telefone bakanabarasa. Yagize ati dutewe impungenge n'umutekano wacu, ubu hari abasirikari cyangwa Wazalendo bari kuzenguruka basaba abantu telefone zabo bakanabarasa. Uyu muryango watangaje ko AFCM 23 ikimara gukura abarwanyi bayo muri uyu mujyi, inzu z'abaturage, amaduka n'insengero birimo n'iby'abanyamurenge byarasahuwe bikomeye kandi ko hari n'abaturage bakomerekejwe. Wazalendo kandi yangiye abaturage bo mu mujyi wa Uvira guhungira mu gice cy'imisozi miremire gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga nk'uko uyu muryango wakomeje ubisobanura. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari Clementine de Montjoie yatangaje ko Wazalendo imenyereweho gukorera abaturage ubugizi bwa nabi kandi ko kuba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri muri uyu mujyi bidahagije ngo zibuhagarike. Human Rights Watch yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kohereza mu mujyi wa Uvira abasirikari batojwe neza kugira ngo bambure Wazalendo intwaro banayikuremo abakoreye abasivile ibyaha batabwe muri yombi. Munyemerere aya makuru
dukomereze no kuri iyi nkuru n'ubundi irebana na Uvira nuko abanyekongo n'ubundi barenga igihumbi bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze guhunguriya mugi nyuma yaho ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikuyemo abarwanyi bose tariki ya 17 Mutarama. Abanyekongo rero barenga igihumbi bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze guhunguye umujyi wa Uvira kubera ko izi ngabo za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kuva muri uriya mujyi nkuko nari maze kubikubwira mu nkuru hejuru. Muyandi makuru twihuse cyane nuko umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 Corneille Nangaa yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora igihugu cy'u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu uhuriyeho. Nangaa yabigaritseho mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru akanaba n'umushakashatsi Bojana Coulibaly. Muri iki kiganiro Nangaa yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi wa genocide ishobora gukorerwa andi moko atuye kiriya igihugu. Yavuze ko muri iki gihe nubwo abatutsi aribo bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi hashobora kwibasirwa n'andi moko. Nangaa yagaragaje ko biteje ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanakwirakwiza mu banyekongo hari abayobozi bakomeye muri leta barimo Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Yavuze ko Minisitiri Patrick Muyaya akwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo yita ubumara bw'u Rwanda cyangwa uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa aba yashyizwe ku karubanda. Yatanze urugero kandi ku magambo yibasira abatutsi General Sylvain Ekenge wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ariko amahanga bikarangira aruciye akarumira. Nangaa yavuze ko bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa na leta, mu bice AFC M23 igenzura ibyo bitakiharangwa. Corneille Nangaa by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise umunyekongo kuri se na nyina byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye abandi bagirwa ibice. Avuga ko byagize ingaruka ku bantu benshi barimo Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze ko iyi myumvire y'ishyaka UDPS riri ku butegetsi isa niyo ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ubwo bwitaga abarimo Perezida Paul Kagame abanyayu Uganda. Uyu muyobozi yagaragaje ko ibintu byo kuvangura abantu ari bibi cyane, ashimangira ko AFC M23 izabihagarika yivuye inyuma. Dukomereze kuri iyi nkuru yuko imitwe myinshi y'ingabo z'u Burundi nayo yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze ku mupaka wa Kavimvira, aho zisanze ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana nyuma y'iminsi AFC M23 ivuye muri uriya mujyi. Amakuru aturuka muri societe civile yaho avuga ko izi ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu zari ziteraniye kuri rompuwe ya Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye by'ingenzi muri Uvira no ku muhanda werekeza mu kibaya cya Rusizi. Ingabo z'u Burundi zamaze kugera muri Uvira muri rompuwe ya Kavimvira, zaje guha ingufu axe y'ikibaya cya Rusizi kugera Kiriba, ntabwo bazajya Makobora aho izindi ngabo zamaze koherezwa. Uyu ni umuntu utifuje kumenyekana wavuganye na Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru. Nk'uyu yakomeje avuga abarwanyi ba AFC M23
baba barasubiye inyuma berekeza Sangi, agace kari mu birometero 30 mu majyaruguru ya Uvira. Izi ngabo z'u Burundi zaba zajyanwe no kongerera ingufu ibirindiro bya FARDC na Wazalendo mu gihe imirwano yaba yubuye no kubuza ko uyu mujyi wakongera gufatwa na AFC M23. Ingabo za FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana zasubiye muri uyu mujyi ku itariki ya 18 Mutarama uyu mwaka wa 2026, aho abatanga buhamya benshi bavuganye na Human Rights Watch bemeje ibikorwa by'ubusahuzi no gusenya imitungo y'abaturage barimo abanyamurenge ndetse n'iya leta. Kubera impungengero z'umutekano wabo, imiryango myinshi y'abanyamurenge yahungiye i Kamanyora, agace ubu kagenzurwa na AFC M23, aho bavuga ko bizeye umutekano wabo. Munyemerere twinjire no muri iyi nkuru y'uko guverinoma y'u Burusiya yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ku mpande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe yaba ibisabwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku wa kabiri tariki ya 20 Mutarama. Minisitiri Lavrov yavuze ko nta cyizere gihari cy'uko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira vuba, bijyanye n'ibibazo bikomeye bihari bitarabonerwa umuti. Umukuru wa diplomasi y'Uburusiya yunzemo ko igihugu cye cyifuza kubona umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urangira. Lavrov yunzemo ko Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza. Aragira ati, turamutse dusabwe kuba umuhuza nta numwe tuza kwangira. Kuri ubu imyaka imaze kuba 4 ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zihanganye mu ntambara n'umutwe wa AFC M23, icyo gihugu kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri Sergei Lavrov ubwo yabazwaga impamvu iyi ntambara itarangira mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinyirwa i Washington hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba M23 ifite imbaraga nyinshi. Agira ati, kubyerekeye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iyi ntambara iri mu ntambara 8 ku isi avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye bimaze igihe kirekire cyane, rero nibitarabonerwa umuti ntushobora kuvuga ko wageze ku masezerano. Yunzemo ati, iruhande rw'ibindi bibazo byinshi hari n'umutwe wa M23, si ukuvuga ko wemewe n'amategeko, ariko ni umutwe ufite ingufu. Reka aya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko abimukira baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abateje ikibazo cyane igihugu cye. Trump yabigarutseho mu kiganiro aruka guha abanyamakuru. Uyu mutegetsi avuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'u Rwanda. Yagaragaje abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse barimo babikurusha abandi ku isi. Yagize ati, ni abantu babi cyane ku isi baturuka muri Kongo. Muri gereza nzi Kongo kubera ko narangije intambara ya Kongo n'u Rwanda. Ni itsinda rigoye cyane, baturuka muri gereza zo muri Kongo. Si ubwa mbere Perezida Donald Trump yikoma Kongo Kinshasa n'abimukira bakomoka muri iki gihugu. Kuva tariki ya 17 Mata umwaka wa 2025 ubwo Trump yakiraga Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, yabajijwe aho ageze akemura ibibazo cy'abimukira batemewe n'amategeko, asubiza ko umutekano wo ku mupaka uhagaze neza kuva yasubira ku butegetsi. Trump yasobanuye ko iki kibazo yari yaragikemuye muri manda ye ya mbere, ariko Biden arakigarura kuko abimukira batemewe n'amategeko biyongereye cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden. Yasubiyemo ko Kongo yoherezaga muri Amerika abimukira b'abanyabyaha ati, twakiriye abicanyi, abacuruzi ibiyobyabwenge, abafungiye ibyaha bikomeye, murabizi hirya no hino ku isi
hafunguye abantu nka Congo. Muri Afurika abantu benshi cyane bavuye muri Congo. Trump yasobanuye ko hari abandi bavuye mu bihugu byo mu majyepfo ya Amerika nka Venezuela. Ati bafunguye za gereza muri Venezuela, imfungwa zose zoherejwe mu gihugu cyacu urazakira kuko twari dufite ubutegetsi budashoboye bwa Biden. Muri Kanama mu mwaka wa 2025 ubwo Trump yaganiraga n'umuherwe Elon Musk ku rubuga nkoranyambaga rwa X, ubwo yavuze ko leta ya Congo yabonye gukomeza gufunga abantu bayo bihenze ihitamo kubohereza muri Amerika. Yagize ati bari kuva muri Afurika muri Congo, hari abantu 22 baherutse kuva muri Congo kandi nabicanyi bari kubajugunya, bari kubakura muri gereza. Urabizi ko kubafunga bihenze, bari kubohereza muri Amerika. Iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'aya makuru. Nge nari Jean de Dieu Ndahimana, reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru. Mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.